Ne znam. Postavljamo po redu? Da, po redu. To su recepte za... Aha, čekaj, nemam uvijek. Ponedjeljak, do tebe jarane, ne znam kojim prebistigla, do tebe jarane, jedan vodi kroz sokake, kroz voćnjake, iznad našeg sela, tu nas je naša majka za grljene srela. Kroz ove dvije uglavnom mora. Ja sam na računanak skila nekoliko ti stvari, ti zanimljivi ideje, ako želite pogledati. Ja, želim. A želite. Pošto ste rekli da vidimo, ja. Da vam treba uvijek neke ideje da vam se... Jeste, trebaju, normalno. Ja ne štila, ništa. Kaka? To bi bilo super, znaš lijepu maramu. Hajde ovamo. Eko je lijepa. O, dobra turbica. Super je. Eno bi ja nesko slava vino. Kad počneš nešto, onda se ide. To mi djela. A, evo, gdje sam. Vidi različite boje, kako su pisane, to je meni krasno. Jesu lijepe. Ne vidimo, to je baš obrnilano. Ja, ne radim ništa. Tile torbice su tu lijepe za lov. Ove torbe se prave za recimo računalnike, za te iPode i... Ja sebi moram za nešto. Pa za telefone, tako. Moram se ga biti to. Mila majko, kad bi moja bila, moja bi se želja ispunila. Mila majko, kad bi moja bila, moja bi se želja ispunila. Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni tebi. Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni tebi. Moj razlog dolaska u Sloveniju je jer sam upoznala muža koji živi i radi u Sloveniji sa porodicom. Prva godina je bila, blago rečeno, katastrofa. Bila sam sama, došla sam iz velike porodice, imam brata, 4 sestre, mama. Otac je poginuo u ratu, tako da je mama preuzela brigu o nama, ulogu i oca i majke. Iz tako velike porodice dođem i bukvalno sam doživjela 2 šoka. Kulturni šok jer sam promijenila zemlju i socijalni šok jer sam morala od početka da uspostavljam nova prijateljstva, kontakte, upoznajem ljude, mjesto i na početku imaš osjećaj da te niko ne razumije, si sam sebi prepušten, muž je radio. Ja sam uglavnom bila sama u stanu, onako da sam izađeš, hodaš po cesti, šetaš, izgledalo je blago rečeno glupo. Imaš osjećaj svi te gledaju, što i jesu gledali. Kasnije kad sam rodila Rumejsu, kad sam rodila svoju curicu, stvari su se počele okretati na bolje. Čini mi se da je nekako ljudima lakše prići osobi koja je sa djetetom, kad si u parku, svi priđu i pitaju koliko je dijete staro, kako je ime. I na taj način uspostavljaš vezu sa sredinom, sa ljudima koji žive. Kasnije sam u društvu poradila kao volonterka, tako da kada je Olup iz Ljubljane razmišljao o pokretanju projekta Raskrite roke,
Partnersku organizaciju su izabrali društvo UP sa Jesenica. Društvo je mene predlagalo kao koordinatora projekta. I to je za mene bio izazov na neki način jer sam trebala skupiti žene koje će dolaziti na radionicu, promovirati projekat i mislim da sam kroz taj projekat stvarno puno dobila. Uglavnom najviše na projektu su bile zastupljene žene koje su trebale taj socijalni kontakt kao i ja. Halo, ej, pridemo gore. Ja. Hoće? Ti sam se vidjela. Vidjela sam da ste prišli. Evo, dobro. Naprej. Na začetku mi ni bilo fajn, ko sem prišla, nisem znala jezika, nisem imela svoje družbe pa, mislim, svoj brato, sestro, starše sem pustila dol. Jaz sem prišla 70. leta. Zakaj sem pa prišla na Jesenice? Ja, malo sem prišla zaradi tako, a ne, mislila sem, da bom tlele najdla kaj za svoje življenje. To je moje mesto, a ne. Ne vem, če se ja bom nikoli navadila na Jesenice. A ja, mogoče se pa boš. Jaz se prej bom preselila. A ja, imaš namenit nekaj. Kakor da se navadim, ja. Po dnevu smo mi prišli v Slovenijo, v Novem mestu je bilo lepo, april mesec je bilo zelo lepa Dolenjska, pridemo v Ljubljano, je tudi tako lepo vse to izgleda. Pridemo na Jesenice, je pa bila noč, pa fabrika tako ropotala. Jaz sem pogledala ta hrib pa ta, sem rekla, veš kaj, imamo že Slavko. Slavko, ti si mene iz ene Kozare prepeljal v drugo Kozaro. Kozara je moj rojstni kraj, ki je planina. Tukaj te planine okoli. On se pa nasmejal in je rekel, jutri bo pa boljš, ko bo dan. Ja, nič ni bilo boljš, samo moglo je pa biti. To je preslica, prela ali preslica. In smo lepo tole delali, predli, pletli, peli. Fanti so nam pomagali to, kar so lahko, pa tudi so peli, igrali svoje igre. Evo, tukaj piše moj rojstni kraj. To je Kozara. To se lepo izštrika, copat, to je ukrasak, srnca, mi smo rekli srnca. In to je staro cirka 30 let. Ko sem jaz mojo hišo delala, jaz imam hišo v Bosni, sem jaz to delala in to je vsak moj zidar dobil. Tele džezve sem edina iz Sarajeva prinesla, sem jaz tudi šla tam, ampak to je, ko je bila Jugoslavija. In toliko so stari. Tole imam od sina zavetnika, pa to našo Marijo, pa tako, mislim, po običaju vere živim, tradicijo je treba negovati, kolikor se da, družina med sabo se o tem zgovarjati, pa če vidiš drugačno tradicijo, obrazložiti tistmu, ki ne ve, ja, to ima ta svet, to je tudi lepo gledko, kakor naše. Imam pa željo, samo še eno željo. V Egipt ali pa nek dol v Afriku, tam, kjer so piramide, pa to, ampak zdaj me tele vojne zafrkavajo, ker so tam pa tam. Zdaj jaz vam bom zaigrala, mi se bomo radi. Morbiti ne bo dober, ampak muzika je muzika.